Dobro večer, gledate Dnevnik, ja sam Maja Žeželj, ovo su najvažnije vesti. Prilikom demontaže kasetne bombe smrtno stradao radnik kod vojne baze na Kopaoniku. Nemačka vladajuća partija očekuje od Srbije da pre početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji Beograd i Priština potpišu obavezujući ugovor o dobrosusedskim odnosima. Ako zatreba, država će intervencijom iz robnih rezervi sprečiti nestašice i poskupljenje ulja i šećera, kaže ministar Ljajić. Rebalansom budžeta deficit povećan umesto smanjen. To nije dobra osnova za razgovor sa MMF-om, ocenjuje Fiskalni savet. Novi napad na američke ambasade u Jemenu i Egiptu zbog spornog filma o proroku Muhamedu. Masovne demonstracije u muslimanskim zemljama. Svake 3 do 4 sekunde u svetu umre jedna osoba od sepse. Prvi put obeležen dan borbe protiv te bolesti. Bilo mi je suđeno da budem James Bond, kaže za RTS slavni glumac Pierce Brosnan. Na Kopaoniku još jedna žrtva kasetne bombe. U eksploziji je poginuo Rade Alempijević, radnik firme PMC Inženjering, koju je za raščišćavanje terena angažovao Centar za razminiranje. Nesreća se dogodila jutros oko 10:30 u blizini vojne baze na Pančićevom vrhu, gde su početkom avgusta prilikom akcije razminiranja nastradala 2 podoficira Vojske Srbije. Usled eksplozije izbio je požar, on je lokalizovan, ali će vatrogasne ekipe ostati na terenu i tokom noći. Posle više sati borbe sa vatrom, specijalne jedinice MUP-a, vatrogasci i jedinice za razminiranje došli su do tela nastradalog i istražni postupak je u toku. Sve procedure su do kraja poštovane, radnik je bio na bezbednoj udaljenosti od svih drugih, zato niko ni drugi nije stradao. Tamo je radilo 30 ljudi, nego samo on stradao. Detektovao je kasetnu bombu, počeo da je otkopava i u toku otkopavanja došlo je do detonacije. Eksplozija kasetne bombe izazvala je požar na Pančićevom vrhu, u blizini vojne baze i uz naftne rezervoare. Dakle, radi se o ne velikoj površini opožarenoj, negde oko 50 hektara, ali je očigledno da ima puno kasetne municije i da se čuju povremeno detonacije unutar kruga koji je zahvaćen požarom i zbog toga smo i uputili avion Berijev iz Niša i helikopter Kamo kao i helikopter MUP. Poslaćemo malo više ljudi gore sa ciljem da sprečavaju širenje požara, dok se ne stvore uslovi da verovatno u toku sutrašnjeg dana taj požar bude likvidiran. Na Srbiju je tokom NATO bombardovanja bačeno više od 1000 kasetnih aviobombi sa oko 350.000 projektila, koji danas predstavljaju pretnju u 16 opština. Neophodno je očistiti još 13 miliona kvadratnih metara zagađene teritorije i za to obezbediti još 15 miliona evra. Pre početka pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija bi trebalo da sa Prištinom potpiše neku vrstu sporazuma o uspostavljanju dobrosusedskih odnosa. To je u Beogradu izjavio visoki predstavnik vladajuće Nemačko-hrišćansko-demokratske unije Andreas Schochenkopf. Sa delegacijom nemačkih parlamentaraca razgovarao je potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. On je potvrdio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom i ispunjenje obaveza koje je preuzela prethodna vlada. Samo dan posle dobrih ekonomskih vesti iz Berlina, u Beograd je sa delegacijom poslanika Hrišćansko-demokratske unije stigao i spisak uslova vladajuće nemačke stranke za podršku daljim evrointegracijama Srbije. Između sastanaka sa ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem i prvim podpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem, nemački parlamentarci našli su vreme da ih saopšte i srpskoj javnosti. Tvrde da novih uslova nema, a postojeće su saželi u 7 tačaka. 5 se tiče Kosova. U posljednjoj traže da se Srbija ugovorom pravno obaveže da će normalizovati odnose sa Kosovom. Takav akt, na primjer, u formi sporazuma o dobrosusedstvu mora biti ugovoren i primenjivan pre nego što se pregovori o pristupanju Evropskoj uniji okončaju. Za delegaciju iz Nemačke nije dovoljna samo primjena postignutih sporazuma, već i rešavanje, kako kažu, bilateralnih pitanja sa Kosovom. Od Beograda se očekuje i da utiče na Srbe na severu pokrajine da sarađuju sa Euleksom i KFOR-om. Ponovili su i stav koji je pre godinu dana u Beogradu iznela šefica njihove stranke i kancelarka Nemačke Angela Merkel. Od Srbije očekuju ukidanje srpskih paralelnih struktura na severu pokrajine. Tamo postoje nezakonito i pored rezolucije 1244 institucije po srpskom zakonodavstvu. To znači paralelne strukture na opštinskom nivou.
Očekujemo početak kontinuiranog ukidanja paralelnih struktura u bezbednostnom aparatu i upravi na Severnom Kosovu i njihovog finansiranja. Zahteva se i rasvetljavanje napada na ambasadu Nemačke u Beogradu u februaru 2008. godine, kada je Nemačka priznala nezavisnost Kosova. Od Srbije se traže jasni signali pomirenja u regionu, a na tvrdnje da u Srebrenici nije bilo genocida gleda se kao na korak unazad. Da bi dobila podršku vladajuće nemačke partije za određivanje datuma početka pregovora, Srbija mora da radi na reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije. Ministarstvo spoljnih poslova saopštava da su im nemački parlamentarci preneli stavove svoje stranke o ispunjenju uslova za otvaranje pregovora Srbije sa Evropskom unijom, napominjući da ti uslovi moraju biti jasni i da se ne proširuju. Posle sastanka sa nemačkom delegacijom, predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović zahvalio se na podršci predstavnicima poslaničke grupe u nemačkom parlamentu i ocenio da je u odnosima dve zemlje otvorena nova era. Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i šefom diplomatije BiH Zlatkom Lagumdžijom. Budućnost regiona je u Evropskoj uniji, ali sadašnjost treba iskoristiti za saradnju i rješavanje otvorenih pitanja, saglasni su sagovornici. Došao sam u Sarajevo i ne mogu da popijem bosansku kafu. Vi mi nudite espresso ovde. Pa nisam znao da se pio u Bosni espresso svih ovih vekova. Šaljiv i pomalo kritičan, Ivica Dačić na kraju posete Sarajevu. Prethodno je konstatovao da se narod pomirio i da su sada na potezu političari, čija je dužnost da prate šta narod kaže. Poručuje da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, koji ne može biti izmenjen bez saglasnosti svih strana. Pozicija Srbije je jasna. Sarajevo ne treba da se ljuti na Beograd kada ima specijalne odnose i posećuje Banja Luku. Isto kao što Banja Luka ne treba da se ljuti na Beograd kad Beograd posećuje i ima odnose sa Sarajevom. Zašto? Zato što Srbija ima i želi da ima čist račun. Da zamah u bilateralnim odnosima mora biti pokrenut do kraja godine kroz rešavanje otvorenih pitanja, saglasan je i ministar Zlatko Lagumdžija. Prvi korak je oživljavanje Međudržavnog saveta za saradnju, koji se posljednji put sastao 2005. godine. Dogovorili smo se da nemamo high level accession dialogue ili skraćeno HLAD, jer taj hlad je toliko dugo ovdje bio da se malo toga radilo, valjda nam je godilo to da smo u hladu. Vrijeme je da izađemo na sunce i da probamo uraditi nešto zajedno. A zajednički prioriteti su evropski put, borba protiv kriminala i regionalna saradnja. Poruka je iz vrha bosanskog predsjedništva. Prošlost, naravno, nećemo zaboraviti, ali želimo izgraditi sigurnu i stabilnu budućnost za sve naše građane. A to jedino možemo osigurati kroz dogovore i kompromise. Kao ministar policije, Dačić je učestvovao i na međunarodnoj konferenciji o borbi protiv sajber kriminala, gdje je razgovarao sa resornim ministrima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Povodom završetka svog mandata u Srbiji, ruski ambasador Aleksandar Konuzin organizovao je oproštajni prijem u ambasadi Rusije. Prijemu prisustvuju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predstavnici vlade, političkih partija, verskih zajednica i diplomatskog kora. Konuzin se zahvalio Tomislavu Nikoliću, koji je, kako je rekao, bio jedan od prvih političara sa kojim se upoznao po dolasku u Srbiju i sa kojim je imao dobre odnose. Zahvalio se i prethodnoj vladi sa kojom je Rusija potpisala energetski sporazum, ali i liderima političkih stranaka sa kojima je sarađivao tokom prethodne 4 godine. Želim da se oprostim od vas. Ima ovdje mnogo prijatelja, mnogo partnera, kolega, poznatnika. Ima ovdje mnogo Srba. I Mary Warlick, koja uskoro napušta funkciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, sastaje se sa zvaničnicima. Srela se sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i posjetila parlament. Vlada nastavlja da sarađuje sa Sjedinjenim Državama u cilju daljeg unapređenja odnosa, poručuje Vučić, dok je Mary Warlick istakla da je u prethodne 2,5 godine postignuto mnogo u bilateralnim odnosima i napretku Srbije ka Evropskoj uniji.
U oproštajnoj poseti parlamentu razgovaralo se o zakonima koji će uskoro pred poslanike, o rebalansu budžeta, pregovorima sa MMF-om, ali i o sigurnosti kosovskih Srba posle ukidanja nadgledane nezavisnosti. Trgovina ljudskim organima na Kosovu biće tema razgovora sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom, koji u Srbiju dolazi u prvoj polovini oktobra. To najavljuje potpredsednik vlade Rasim Ljajić, konstatujući da su se posle izjave zaštićenog svedoka, koju je naša televizija ekskluzivno emitovala, stekli svi uslovi za celovitu istragu. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević očekuje dolazak istražitelja iz Evropske unije, koji će, kaže, moći da ispitaju svedoka i provere sve što je tužilaštvo radilo. U više navrata smo i do sada to pitanje pokretali. Nažalost, nije bilo do sada razumevanja, pre svega u međunarodnoj zajednici, nije bilo političke volje da se čitava stvar dovede do kraja. Posle izjave zaštićenog svedoka smatramo da su stečeni svi uslovi za jednu sveobuhvatnu, celovitu istragu koja će imati svoj pravni epilog. U svakom slučaju očekujem reakciju međunarodnog tima, očekujem dolazak Williamsona, nikome da se nije kontaktirao, ali očekujem da će do tog kontakta doći. Nestašica ulja i šećera u Srbiji, a uskoro i nova poskupljenja. Smrznuto voće, mleko, mlečni proizvodi i bezalkoholna pića nekih proizvođača već sredinom meseca prodavaće se po cenama većim od 2 do čak 60%. Iz vlade najavljuju skoru intervenciju od 5000 tona ulja i šećera iz robnih rezervi. Maksimalna cena tog ulja biće oko 142 dinara, kilogram šećera koštaće oko 95 dinara. Ovo je česta slika posljednjih dana. Lako možete naći maslinovo, bundevino ili sojino ulje, ali suncokretovo nikako. Ako ste srećnik, ono najčešće košta između 150 i 185 dinara. Situacija sa šećerom je nešto bolja. Kilogram je oko 100 dinara. Ja sam imala litar ulja kod kuće i otvorila sam pre 2 dana flašu. Valjda će nabaviti još nešto. Pa skupo je sve. Ne može da se živi. Ja imam 85 godina, tražim neki posao. Potrošnja će sigurno biti manja. Smanjena je dostava, a zalihe nestaju. Zadnje 2 nedelje potražnja ulja i šećera je povećana. Konkretno mi smo ulje imali unazad 2 sata, trenutno nemamo, a šećere imamo u našim maloprodajnim objektima dovoljno na stanju, da ispoštujemo potrebe tržišta. Proizvođači kažu da je prošle godine kilogram suncokreta u otkupu vredeo između 35 i 40 dinara po kilogramu, ove godine između 50 i 60 dinara. Nezvanično saznajemo da su zalihe potrošene, pa je sve izvesnije da će prerada suncokreta ovogodišnjeg roda doneti i veće maloprodajne cene ulja. Neki očekuju i 200 dinara za litar. Suša i porast cena hrane na svetskom tržištu odrazit će se i na stanje u našim prodavnicama. Nadležni kažu da će sprečiti nagle skokove cena, skrivanje robe i druge špekulacije i da je inspekcija od juče u kontroli. Smatram da za poskupljenja šećera i ulja nema nikakvih osnova, s obzirom da rast suncokreta nije tako loš kako je prvobitno bilo najavljeno, da smo mi zabranili izvoz suncokreta, soje i šećerne repe i da ćemo intervenisati iz robnih rezervi ukoliko to bude bilo potrebno. PDV na osnovne životne namirnice ostaje nepromenjen 8%, ali ona viša stopa je povećana sa 18 na 20%. Porast PDV-a od 2% ne znači nužno da će i cene toliko rasti. Naime, trgovci i proizvođači su zabrinuti da bi mogli izgubiti potrošače kojima opada kupovna moć. Procenjuje se da bi cene mogle rasti u proseku od 1 do 1,5%. Domaćinstvo u Srbiji prosečno mesečno potroši 2,9 litara ulja i 3,2 kg šećera. Vladin predlog rebalansa nije dobra osnova za razgovore sa MMF-om, kažu u Fiskalnom savetu. Dodaju da bi i fond rebalansu dao negativnu ocenu, pre svega zato što se njime umesto smanjenja predviđa povećanje minusa u državnoj kasi. S druge strane, za mere poreske reforme i kontrolu penzije i plata u javnom sektoru kažu da su dobre, ali ne i dovoljne. Da Srbiji preti dužnička kriza i da su neophodne mere za gašenje požara, slažu se s premijerom članovi Fiskalnog saveta, ali kažu vladine mere i rebalans požar ne gase. Naša je ocena ukupna da je fiskalna konsolidacija prvi korak napravljen u pogrešnom smeru, to jest
da rebalans za 2012. godinu povećava deficit umesto da ga smanjuje. Porezi, poreska reforma, kontrola plata i penzija, to je odličan korak u pravom smeru. 13. penzija, subvencije i druge mere prevazilaze planirane uštede za 6 milijardi dinara, izračunao je Fiskalni savet. Zato predlažu da se pre usvajanja rebalansa u Skupštini unesu izmene i deficit makar simbolično smanji. Bez snažnog smanjivanja deficita nije moguće izbeći krizu javnog duga. Odluka da penzioneri sa najnižim primanjima dobiju pomoć 16.000 dinara godišnje dobila je lošu ocenu iz više razloga. Ovaj program a priori diskvalifikuje oko 100.000 starih lica koji uopšte ne primaju penziju i u praksi ćemo imati slučajeve da se recimo penzioner sa 16.000 dinara ne kvalifikuje za ovaj program, iako možda izdržava svoju ženu koja nema nikakvu penziju. Sa druge strane, penzionerka koja prima 14.000 dinara će se kvalifikovati, iako recimo njen muž prima relativno visoku penziju. Dobro je što se ograničavaju najveće zarade u javnom sektoru, ali je problem što zakonom nije precizirano na koga se to ne odnosi. Samo se kaže da javna preduzeća koje su izložena konkurenciji na tržištu neće potpadati pod ovaj zakon o najvećim platama. Promene poreskih zakona su dobre i povećat će prihod u državnu kasu. Međutim, Fiskalni savet kaže da će pravi pokazatelj vladine politike biti budžet za narednu godinu, kada će se vidjeti da li će biti reforme javnih rashoda. Prave rezultate mere će dati naredne godine, tvrde u vladi. To smo rekli predstavnicima MMF-a, tako da je naš plan da zajedno sa Fiskalnim savetom radimo na srednjoročnom planu konsolidacije deficita i javnog duga i da ciljani deficit za narednu godinu bude 4% društvenog proizvoda. Fiskalni savet smatra da je neophodno oštrije smanjenje deficita da bi se, bar za 2 godine, zaustavio rast javnog duga i izbegao grčki scenario. Mere za stabilizaciju javnih finansija bile su tema vanredne sednice, stalne konferencije gradova i opština koje su prisustvovali ministri Mlađan Dinkić i Verica Kalanović. Ograničavanje i ukidanje takse i firmarina u pojedinim lokalnim kasama smanjit će prihode i za trećinu, zbog čega lokalni čelnici traže da se primjena pojedinih odredaba odloži do početka iduće godine. Posle sastanka koji je trajao 2 sata, samo šturo saopštenje da je postignut dogovor o tome da resorno ministarstvo uvaži neke predloge lokalnih vlasti. Međutim, opštinari kažu da su razgovorom sa nadležnim ministrima zadovoljni. Konkretno smo tražili da datum primjene zakona bude 1. januar, a ne 1. oktobar, zbog toga što opštine ove godine već imaju ugovorene obaveze koje moraju plaćati. Svi bitni radovi su već okončani ili su pri kraju, dakle nema novih ugovaranja poslova pa da možemo odustati od neke nabavke. Kažu da predložene izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave opštinama uskraćuju od 5 do 30% prihoda, najviše mali, čiji se budžeti u najvećoj meri finansiraju lokalnim taksama. U slučaju da se ne promeni, da se ne uvaži danas stavovi stalne konferencije opštine i gradova koje smo predočili ministru, opština kao što je moja bi oko 30% budžeta izgubila. Zvaničan odgovor ministra financija na zahteve opštinara tek se očekuje. On je ranije, predstavljajući rebalans budžeta, rekao da firmarine i takse u buduće neće moći niko proizvoljno da određuje, već će one biti propisane zakonom. Srbija bi iz uglja u Kovinu mogla da dobija i struju. NIS, koji se razvija u energetsku kompaniju, predočio je vladi plan novog rudnika i termoelektrana koje bi zajednički gradio sa kineskom energetskom korporacijom. Međutim, istražno pravo za kovinski ugalj na istom prostoru proteklih godina dobila su 2 investitora, bugarski Energy Consulting i Engineering i NIS. Očito investitorima nije lako da dođu do posla u Srbiji. Procenjuje se da ispod Dunava u Kovinskom basenu uglja ima za narednih 35 godina. NIS, koji ima dozvolu za istraživanje rezervi, sa Kinezima planira gradnju 2 termoelektrane snage po 350 MW. Investicija je dobrodošla, ali uprkos dozvoli pravno je nemoguća. To predstavlja pravilni problem i dodatno komplikuje situaciju zbog toga što je jedna bugarska kompanija već uradila i odbranila elaborat o rezervama. A sve po odobrenju prethodnog ministarstva i pokrajinskog odeljenja za rudarstvo i životnu sredinu.
Energetske investicije su Srbiji neophodne, pa ministarstva traže rešenje kako bi u što kraćem roku vlada izašla iz ove neprijatne situacije. Ukoliko se stvari reše najbrže moguće u energetici i rudarstvu, onda mi možemo da eventualno očekujemo, ukoliko se budu postigli svi dogovori, početak izgradnje otprilike tek za 1 godinu dana. Saopštenjem se oglasio i bugarski Energy Consulting Engineering, navodeći da u Srbiji rade već 5 godina i da su uložili znatna sredstva, pa očekuju da se projekat nastavi. Firma Energy Consulting Engineering dobila istražno pravo od 2008. godine, a 2010. potvrdu o overenim rezervama za isto ležište od nadležnog sekretarijata Autonomne pokrajine Vojvodine. Potvrđene su rezerve od 183 miliona tona uglja. Sada je u procesu izrada dokumenata za dobijanje eksploatacione dozvole, koja je sljedeća faza za otvaranje rudnika. Sastavni deo projekta je izgradnja termoelektrane od 600 MW, 2 bloka od 300 MW. U resornim ministarstvima kažu i da preispituju sve potpisane memorandume i izdate dozvole kako bi se izbegle ovakve situacije koje štete zemlji. Generalni direktor Telekoma Srbije Branko Radujko saopštava da je podneo zahtev nadzornom odboru te kompanije za razrešenje sa te funkcije. On je uveren da će vlada u najskorije vreme predložiti nadzornom odboru kandidata za novog generalnog direktora. Radujko, koji je na čelu Telekoma od 2007. godine, očekuje da će ta kompanija i u buduće nastaviti da dominira na sve konkurentnijem tržištu i ostvaruje dobre poslovne rezultate. Napuštam ovaj posao zadovoljan postignutim, a svom nasledniku želim još bolje rezultate, ističe Radujko uz napomenu da karijeru nastavlja kao profesionalac u menadžmentu strane korporacije koja posluje i u našoj zemlji. Rasplamsava se gnev muslimana zbog objave uvredljivog filma o proroku Muhamedu. Stotine jemenskih demonstranata upale su u američku ambasadu u Sani. U antiameričkim protestima u Egiptu povređeno je više od 200 ljudi. Muslimani su na ulicama u Iraku, Iranu, Tunisu, Sudanu, Maroku. Američki ratni brodovi na putu su ka libijskim vodama. Uz uzvike prorok Muhamed, demonstranti su palili automobile i američku zastavu pre nego što su upali kroz glavni ulaz dobro utvrđene američke ambasade. Policija je pucnjima u vazduh i vodenim topovima pokušala da rastera demonstrante. Iako je bilo izveštaja da ima poginulih i povređenih, to je demantovano. Predsjednik Jemena naredio je istragu i uputio izvinjenje američkom predsjedniku i narodu. Kairo je već 3. dan mesto sukoba demonstranata i policije koja čuva američku ambasadu. Na kamenice i molotovljive koktele policija odgovara suzavcem. Egipatska vlada pozvala je stanovništvo na uzdržanost. Protiv sam onih koji iznose uvrede na račun našeg proroka, ali sam i protiv nasilja. Svi znamo da islam ne prihvata ubistvo nevinih. Antiamerički protesti u Teheranu. Policija je sprečila masu da priđe diplomatskom kompleksu iz kojeg je evakuisano osoblje. Iz Iraka poručuju da će vređanje proroka Muhameda dovesti u opasnost sve američke interese. Vašington istražuje da li je sporni film Nevinost muslimana povod za napad na američki konzulat u Bengaziju ili je reč o planiranom napadu Al-Kaide u danu kada se obeležavalo 11 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Američka vlada nema apsolutno ništa sa tim filmom. Za mene lično taj materijal je odvratan i vredan prekora. Njegova svrha je da kleveta jednu veliku religiju i izazove bes. Američki zvaničnici poručuju da će ubice američkih diplomata u Libiji biti izvedene pred lice pravde. 2 ratna broda krenula su ka libijskim vodama. Vojni zvaničnici kažu da je to mera opreza i da ne znači vojnu intervenciju. Na putu za Libiju su i antiterorističke jedinice. Ponovo vesti iz zemlje. Posle maratonske sednice Skupštine, Novi Sad rano jutros dobio je novo rukovodstvo. Za gradonačelnika je izabran naprednjak Miloš Vučević, za predsjednika Skupštine socijalista Siniša Sević. Sa 42 glasa za od ukupno 78 odbornika, tajnim glasanjem su smenjeni dosadašnji gradonačelnik Igor Pavličić, članovi gradskog veća i predsjednica Skupštine Aleksandra Jerkov. Novosadski odbornici nadmašili su i poslanike Republičkog parlamenta. Sednica je trajala skoro 20 sati, od toga 8 u pokušaju da se utvrdi dnevni red. Tokom noći tajnim glasanjem smenjeno je kompletno rukovodstvo Novog Sada. U 5 ujutro izabrano je novo, predvođeno gradonačelnikom iz Srpske napredne stranke Milošem Vučevićem. Mi smo i danas pokazali da smo strpljivi, da smo jedinstveni, da smo složni, a sada idemo na onaj najveći test, da vidimo da li ćemo znati da pomognemo Novosađanima i da
učinimo naš grad boljim nego što je danas. Bivši gradonačelnik zadovoljan je što je kriza koja je trajala 2 meseca konačno završena. Ono što im ostavljamo ispred grada Novog Sada jeste 6 milijardi dinara na budžetu grada, obezbeđena sredstva u budžetu za izgradnju Žeželjevog mosta, 4. faze Bulevara Evrope, završetak kanalizacije u prigradskim naseljima i niz drugih projekata, tako da im želim puno uspeha i da budu uspešniji nego što smo bili. Osim gradonačelnika i članova gradskog veća, smenjena je i predsjednica Skupštine grada Aleksandra Jerkov. Osumnjičeni, izbačeni, prebegli i naterani su danas smenili demokratski izabranu novosadsku vlast. Kada se bura u Novom Sadu stišala, nova vlast najavila je i prve poteze. Morat ćemo izvršiti reviziju rada javnih i javno-komunalnih preduzeća, morat ćemo upoznati javnost sa stvarnim finansijskim situacijama, stvarno finansijskoj situaciji u gradu Novom Sadu, da vidimo da li postoji tih 6 milijardi. Većinu u Novom Sadu sada čine naprednjaci, socijalisti, Romska partija, DSS, SPO i odbornici sa liste Dveri i NOPO, koji su umeđuvremeno isključeni iz tih organizacija. U opoziciji su Demokrate, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Radikali. Pokret Dveri učinit će sve da 6. oktobra ne dođe do parade ponosa, kaže predstavnik tog pokreta Vladan Glišić. Pozivajući vlast da ne dozvoli održavanje skupa, Glišić napominje da će, ako dopusti da se parada održi, ona snositi posljedice svega što tog dana može da se desi. Univerzitet u Beogradu obeležio je 204 godine postojanja. Na svečanoj akademiji uručene su nagrade najboljim studentima. Na 31 fakultetu, koliko ih ima naš najveći i najstariji univerzitet, školuje se 90.000 studenata ili više od trećine akademaca u Srbiji. Nagrade je primio 31 student generacije i autori najboljih naučno-istraživačkih radova. Trenutno sam klinički lekar na klinici za ginekologiju i akušerstvo i čekam specijalizaciju. Moja želja je da ostanem ovde, naravno, ukoliko mi država obezbedi sve uslove za koliko toliko pristojan život. Završila sam master u Francuskoj i trenutno završavam master na Filološkom fakultetu. A trenutno radim tako hodno, za sad nisam za stalno zaposlena pošto završavam master. Univerzitet u Beogradu ove godine na šangajskoj listi univerziteta uvršten je među 500 najboljih u svetu. Podaci koje smo sada dali, to su podaci od prošle godine. Sigurno ćemo iduće godine opstati zato što smo bolji ove godine nego prošle. Verovatno ćemo i napredovati na listi, ali treba ostati u dužem periodu i to je jedna lepa šansa zato što prosto postoji jedno tržište obrazovanja. Kako bi poboljšao kvalitet obrazovanja i postao punopravni član Evropskog prostora visokog obrazovanja, Univerzitet u Beogradu je sklopio više od 150 ugovora sa univerzitetima širom sveta. Više od 30 profesora su članovi Srpske akademije nauke i umetnosti. Mi se zalažemo, to vi znate i sami, za to da bude visoko obrazovanje i nauka spojena u jedinstvenu celinu. Jer oni zapravo čine osnovu svakog naučnog rada. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo uspeli u protekle 4 godine da očuvamo supstancu Beogradskog univerziteta i da uprkos umanjenim sredstvima postignemo određene rezultate. Uručene su povelje profesorima emeritusima. Priznanje konferencije Univerziteta Srbije dodeljeno je ministru Obradoviću, a rektor Kovačević izabran je za počasnog predsjednika Konusa. Generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić primio je visoku delegaciju OEBS-a sa šefom misije u Srbiji Dimitriosom Kipreosom na čelu. Ističući visok nivo višegodišnje međusobne saradnje, sagovornici su se složili da je neophodno da medijski javni servis Srbije sačuva nezavisnu poziciju i ostane najuticajniji i najgledaniji elektronski medij. Tijanić je naglasio da nijedan od postojećih problema RTS-a ne potiče iz samog RTS-a i da su nerealna očekivanja da javni servis 100% ispunjava svoje obaveze sa 30% prihoda i dažbinama kojima mu država uzima trećinu godišnjeg budžeta. U intervjuu za RTS Kipreos kaže da ne stoji teza da napretka ima samo u privatnim medijima. Ima primjera kao što su Nemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija, gdje imamo državne televizije koje imaju veliku gledanost i drže časove iz novinarstva širom sveta. Nema veze da li su mediji državni ili privatni, to ne određuje da li su dobri ili loši, reč je o načinu na koji rade. Ako rade po najvišim standardima, to su odlični mediji. RTS ovdje u Srbiji ima veliku gledanost, u Grčkoj toga nema. Mislite na javni servis? Da, ni privatni mediji nemaju tako veliku gledanost kao RTS. Iskreno, šta mislite o javnom servisu u Srbiji?
Rekao bih da javni servis mora da nastavi da radi, jer se u novinarstvu nikada ne može dostići raj. Uvek morate da nastavite da radite, da postignete sve bolje i bolje standarde. U mnogim zemljama češća i od moždanog udara koronarnih bolesti, sepsa je danas jedan od vodećih uzroka smrti. Svake 3 do 4 sekunde ova opaka bolest odnese jedan život. Pod sloganom Sepsa ubija, brzina spasava, prvi put ove godine obeležava se Svetski dan borbe protiv te bolesti. Kada je pre skoro 2 godine sela pred kamere da vodi dnevnik, naša koleginica Maja Žeželj nije ni slutila da to neće biti veče kao i svako drugo. U teškom stanju primljena je u urgentni centar. Dijagnoza – težak oblik sepse. Spadam u onaj broj ljudi od 20 do 40% koji nije u bolnici dobio sepsu. Znači nije imao nikakvu vrstu operacije, nego sam jednostavno sa ulice samo pokupila sepsu. I dan danas se ne zna zašto je. Zna se da je taj uzrok, taj moj smanjeni imunitet, odnosno moj imunni sistem koji nije baš u najboljem stanju s obzirom na to da nemam slezinu. Može da se desi svakome i da zahvati skoro sve delove tela, počev od mozga preko pluća pa sve do bubrega. A sve počinje kao obična virusna infekcija. Ukoliko se stanje ne popravi, sve je gore, pacijent je malaksao, ima onu drhtavicu, jezu, prostracije, ubrzano diše, ubrzan rad srca, ima naravno uz povišenu temperaturu koja ne spada na one prve mere lečenja. Sigurno je da treba da se javi lekaru. Može voditi u šok, višestruko otkazivanje organa i smrt, pogotovo ako se ne otkrije na vreme i ne leči adekvatno. Ako se u prvom satu prepozna i započne lečenje, sepse preživljavanje preko 80%. Vakcinacija određenih grupa ljudi, higijena ruku, porođaj u higijenskim uslovima. Neki su od mera prevencije sepse. Ime slavnog glumca Piercea Brosnana najčešće se vezuje za lik agenta 007. Da se posle ere Bonda oprobao u najrazličitijim žanrovima, potvrdio je i na filmskom festivalu u Veneciji u romantičnoj komediji Oskarovke Susan Bier, Ljubav je sve što ti treba. O uspomenama na Beograd, ulogama i Bondu, ekskluzivno za RTS Pierce Brosnan. Bili ste u Beogradu? Jesam. Uvek bih se dobro proveo. Snimao sam filmove. Bila je to epizoda mog života kada sam glumio lik franšizu. Bio sam plaćenik, vojnik, ali tamo je uvek bilo lepo. Tako se šarmantni Irac podsjetio vremena kada je u Beogradu 1986. snimao film i seriju Put oko sveta za 80 dana. U svet show biznisa ušao je veoma mlad. Pobegavši od kuće kao tinejdžer, pridružio se putujućem cirkusu. Želeo sam da budem slikar. Napustio sam školu u 15. s kartonskom mapom. Nisam imao nikakve kvalifikacije. Našao sam posao u jednom studiju u Južnom Londonu. Crtao sam prave linije, zalivao cveće, kuvao ljudima čaj. Onda je usledio poziv za eksperimentalnu pozorišnu radionicu. Otišao sam i ušao u ovaj svet. Piercea Brosnana Amerika otkriva 1981. u miniserijama. Usledile su uloge u filmovima visoke B produkcije koji nisu doneli veću zaradu, ali su kritičari hvalili njegove uloge. Bond, James Bond. Godine 1995. započinje Bond era. Serijalu je dao medijsku pažnju i savršenu kombinaciju elegancije, šarma i nemilosrdnosti. Da li je Bond ušao u vaš život prekasno i izašao prerano? Bilo mi je suđeno da ga glumim. Obožavam Seana Connerija. On će za mene zauvek biti Bond. Prvi put sam blizu uloge bio 86. ali mi je spletom okolnosti izmakla. Bio sam suviše mlad i mršav. Mnogo godina kasnije, taman kada sam se navikao na tajnog agenta, ne mojom voljom je otišao. Ali za sve postoji razlog. Sport i u sportu Rale Simić. Rale, šta je novo? Možemo reći miran dan, miks fudbala i tenisa uglavnom. U Staroj Pazovi određeni su parovi 16. finala Fudbalskog kupa Srbije. Veliki favoriti nemaju lak zadatak. Branilac trofeja, Crvena zvezda, na startu odmerit će snage sa Radničkim u Nišu. Partizan dočekuje novosadski Proletar, a Vojvodina za rivala ima Donji Srem iz Pećinaca. Utakmice 16. finala Kupa Srbije na programu su 26. septembra.
Srpska teniserka Bojana Jovanovski eliminisana je u četvrtfinalu turnira u Taškintu. Nju je sa 2:0 pobedila 16-godišnja Hrvatica Dona Vekić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković uvek ima vremena za humanost. Na dobrotvornoj večeri u Njujorku u organizaciji njegove fondacije prikupljena su novčana sredstva za decu iz Srbije. Fondacija našeg tenisera prikupila na dobrotvornoj večeri u Njujorku $1.400.000 za decu Srbije. Drugi teniser sveta bio je domaćin humanitarnog događaja. Prisustvovale su ugledne ličnosti iz sveta sporta, mode, biznisa i zabave. Bili smo inspirisani ovom misijom kroz moj rad sa UNICEF, s obzirom na to da sam njihov ambasador u Srbiji. Imali smo nekoliko sličnih akcija u prethodnih nekoliko godina, a prvi put smo radili u saradnji sa mojom fondacijom. Drago mi je što će novac biti usmeren u obrazovanje, bolju ishranu i podsticanje fizičke aktivnosti dece u Srbiji. Novak je neverovatan, šarmantna osoba sa toliko pozitivne energije. Ima izuzetan smisao za humor. Ono što sada radi je vrlo značajno. Veliki sam Novakov obožavalac i veoma sam počastvovan što sam ovde. Moja žena je gledala finale i razočarana je što je izgubio, baš kao i ja. Novak je pravi predstavnik, ambasador Srbije. Zna da su naša budućnost upravo deca. Svetska šahovska federacija prihvatala je predlog Šahovskog saveza Srbije da se ustanovi nagrada za fair play koja će nositi ime proslavljenog velemajstora Svetozara Gligorića, koji je nedavno preminuo. Posle 23 godine obelodanjeni su dokumenti o tragediji na stadionu u Sheffieldu. Tada, 15. aprila 1989. stradalo je 96 navijača Liverpoola. Uzalud je Lord Taylor u svom izveštaju 1990. godine kao glavni uzrok tragedije u Hillsboroughu naveo lošu policijsku kontrolu ulaska navijača na tribine. Uzalud su porodice žrtava tražile imenovanje krivaca, bilo pojedinaca, bilo organizacija. Istina je konačno izbila na videlo u izveštaju nezavisne komisije britanskog parlamenta, a koju je policija prikrivala sve ove godine. Ove dokaze porodice nisu smele da čekaju ovoliko dugo. Pogrešno je što je policija menjala izveštaje i na taj način optuživala navijače. Njen pokušaj da izbegne odgovornost za najveću sportsku nesreću u Britaniji i prebacivanje krivice na navijače Liverpoola je dvostruka nepravda. Porodice nastradalih sada mogu da pregledaju više od 1000 dokumenata o tom događaju koji su do sad bili nedostupni javnosti, počev od vladinih izveštaja do onih lokalne vlasti u Sheffieldu. Stigli smo do vremena, sutra će u Srbiji biti oblačno i svežije, kiša, pljuskovi i grmljavina najverovatnije na jugu i zapadu zemlje. Na severoistoku će biti suvo, toplo i sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviše od 22 do 28 stepeni, a u Beogradu oko 25. Još jednom najvažnije vesti. Prilikom demontaže kasetne bombe smrtno stradao radnik kod vojne baze na Kopaoniku. Nemačka vladajuća partija očekuje od Srbije da pre početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji Beograd i Priština potpišu obavezujući ugovor o dobrosusedskim odnosima. Ako zatreba, država će intervencijom iz robnih rezervi sprečiti nestašice i poskupljenje ulja i šećera, kaže ministar Ljajić. Rebalansom budžeta deficit povećan umesto smanjen. To nije dobra osnova za razgovor sa MMF-om, ocenjuje Fiskalni savet. Novi napadi na američke ambasade u Jemenu i Egiptu zbog spornog filma o proroku Muhamedu, masovne demonstracije u muslimanskim zemljama. Svake 3 do 4 sekunde u svetu umre jedna osoba od sepse. Prvi put obeležen dan borbe protiv te bolesti. Bilo mi je suđeno da budem James Bond, kaže za RTS slavni glumac Pierce Brosnan. Gledali ste Dnevnik. Ostanite uz Radio Televiziju Srbije. Prijetno večer.